ngedalkeun amanat wae bahwa hidup di akhir hidup di akhir lakuning jamin jujur bagam yes pasti masalah dai lakuning jamin jujur yes pasti masalah dai bangis pagi kebagjaan nun balikna lamun sulit sok timbul kacang-cayaan bager sok timbul kacang-cayaan pahajat ibu hajat tegeling merohok bae saya baca kata samiruk alus budi parangi nun alus budi parangi wajib ku hidup kasuci laksanakan piwajana kada hidup lalapat ujung laksanakan piwajana supaya selamat tanggung sehat lahir sehat batin kade hidup bager tong harilat kana sholat sangkan teku jiwa diri gumalar anggang karingrang pilarang asih yang widi asih yang widi iu bapak sakitu nu kapihatun moal paos dan di dibujeng anu perluna dibujeng mah geninganan dibujang mah anu perluna ye